Ove godine imali smo 8 škola koje su uzele učešće sa zaista lepim i kvalitetnim znanjem koji su pokazali njihovi učenici. Sa ponosom želim da istaknem da je Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš 3. godinu za redom organizovala Kiš kviz znanja u kome sve subotičke srednje škole, evo već 3. godinu za redom učestvuju. U ovogodišnjem kvizu pobednici su učenici gimnazije Svetozar Marković koji su zasluženo odneli epitet najboljih subotičkih srednjoškolaca. Ovaj kviz ima edukativan karakter, zabavan karakter, da kroz jedan zabavan način dođemo do znanja, a znanjem dođemo do uspeha i to je negde poruka svim mladim ljudima, svim učenicima da na jedan kreativan, nov način i pristup koji Fondacija unazad nekoliko godina radi i implementira, možemo da stvorimo nove uspehe, nova znanja i želim ovim putem da se zahvalim i ljudima iz gradske uprave koji su pomagali Fondaciju i rad Fondacije, a i da pozovem naredne generacije učenika subotičkih srednjih škola da uzmu učešće u Kiš kvizu koji organizuje Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš.